Bonjour à tous. Hello everyone. Bugün sizinle Fransız ve İngiliz dilinde yeni söz ve ifadeler öğreneceğiz. On y va. Let's go. Gittik. Comment vas-tu? How are you? Necəsən? Je vais bien. I am fine. Yaxud I am good. Yaxşıyam. Comment ça va? How are you? Necəsən? Ça va bien. I am doing well. Yaxşıyam. Très bien. Very well. Çox yaxşı. Très mal, very bad. Çox pis. Ça s'écrit, it's written. Bu yazılır. Comment, how, necə? Quel âge as-tu? How old are you? Sənin neçə yaşın var? J'ai 9 ans. I am 9 years old. Mənim 9 yaşım var. Quel âge a-t-il? How old is he? Onun neçə yaşı var? Kişi cinsində. Il a 6 ans. He is 6 years old. Onun 6 yaşı var. Quel âge a-t-elle? How old is she? Onun neçə yaşı var? Qadın cinsində. Elle a 8 ans. She is 8 years old. Onun 8 yaşı var. Moi, me, mən, toi, you, sən, c'est, it's veya this is. Budur, odur. Ce sont, these are, yaxud they are. Bunlardır. À bientôt. See you soon.